Conversation with the nation. This one is taken from MJB, Mary J. Blige, a song called 258, bringing you to 221 on Duma FM, more music. Jaaka ne ke supile gore re tla tsena mo thulaganyong ya Dintlhakgolo tsa Tsheko ke na le mme Bonolo Selelo ile gore o tswa gone ka coach bana Makgalemele and company. Good afternoon to you, Bonolo. Are you well? Yes. No, we meet again. We meet again. Me tsatsi la gompieno tsheko eno gore a go itibaganya le yone ke leng gore re ntse re tla re utlwa batho ba bua thata ka ga yone ke leng gore ke ya the Attorney General ile the first appellant e be go nna le the Registrar of Deeds for Botswana as the second appellant ile ba ileng gore jalo ne ba itse kgang ko le khotleng la boikuelo khatlhanong le Kgosi Mosadi Seboko as the first respondent, le Gamalete Development Trust as the second respondent. So ke kganyelong gore ne re setse re ra utlwa ka ga yone ko High Court. Me jaanong go lebega ha go na le sengwe se eleng gore the Attorney General ga ka se itumella e be jaanong ba bona gore ba ise kgang ya bone ko pele ko le khotleng le tona la boikuelo. So gongwe a re simollela ka go leba dintlha tsa botlhokwa mo go yone gona le go le ratle re kopane le lone le la Khoram le la mangwe gape ileng gore a gona botlhokwa mo go tlhaloganyeng case ya gona jana ya ka le thalositse re lebella katholo ya kgotatshekelo e tona go di heta tsothe mo Botswana e leng Court of Appeal me gore re tlhaloganye gore kganye tsene yang go kgotatshekelong e go gore re ya le kgang go tsweng ko e tswang teng se se diragetseng ke gore kgang e ne ya pegiwa ke ba ka boditsha land board ya Malete e le gore kgang e ba e pegang ke go kopa katholo go tswa go kgotatshekelong ya High Court gore mokwalo o wa setsha se leng remainder ya Farm Forest Hill number 9 KO e ntshiwe e hedisiwe me ba kopa jana ka ntha ya melao mengwe e neng e le mo tirisong e kileng ya bona mo tirisong le ile mo tirisong gompieno e be ba ikaega le ka katholongwe e duleng ko kgotatshekelong e tona go di heta tsothe leng Court of Appeal ya Quarries Botswana e le gore ba bua gore ha o lebella melao ye le katholo ye ya Quarries Botswana go buile gore le hatse le go teng remainder of the Farm Forest Hill number 9 KO ke le hatse le ileng gore ke la semorahe ka jalo le wela mo teng ga go tsamaisiwa ke lephata le la ka boditsha la Malete Land Board me ha ba kopa jana ba ne ba tshwanelwa go gore ebe ba tsisa kgang kgathanong le batho ba ileng gore ba na le kgathego mo go yone me kgathego ye ga se mo motho a hetang hela ba re ke kgathegela sengwe se kgathego mo molaong mo teng interest ke selo se se harologaneng o tshwantse go bontsha gore motho o amiwa jang ke seo se kopang kgotatshekelo me batho ba ileng gore ba ile ba lebellwa ba amega mo kganyeng e ne ya nna Kgosi Mosadi Seboko ha o ka lebella katholo ye kwadilo go te nominee official mo go tewang gore wa ba a le mo boemong ja batho ba bangwe ebe go nna le Gamalete Development Trust e leng yone leng gore ha re ntse re lebella ka ha kganya dilweng ka teng ne le yone e netsweng marapo a go tsamaisa le hatsile le go nang le khothang ka yone ebe go tsengwa le mokwaledi wa dilo tsa ditsha e leng Registrar of Deeds ka gore e ne le sesupo kana title deed ya setsha e leng gore le gatisitswe ke ene ka ha molaong ha o batla gore o hedise mokwalo o supang gore ke mangwe le mongwe wa setsha o gatisitsweng gone kwa o tshwantse gore o botsisa kgang kgathanong le Registrar of Deeds yaanong ka gore Registrar of Deeds ke lephata la puso o tshwantse gore o bo sekisa moeledi mogolo wa puso e leng Attorney General
ha go di mogamong ba malete e leng ga malete development trust le Kgosi Mosadi Seboko ha ba sna go hua dipampiri tse ebe ba tsisa boikuelo ja bone mo go teng counter application ba bua gore ka ha molao ye le lebellang ka teng eneng ya diriwa ka teng le kgang kana katholo eneng batho ba bale ka go ikaga ka tsone di adileng ka teng tota ga se ka ha molaong ebile di tsetana tse di beilweng tse ba ikaegang ka tsone gore ba re le hatsele le tshwantse go tsamaisiwa ke land board ga le ka ha molao motheo o ntseng ka teng mo go dirwa ka gore ha go ntshiwa molao mongwe wa parlamente molao wa teng o tshwantse gore o bo tsamaisana ebile o ikaega ka molao motheo ha o sa tsamaisane yalo go go ntshiwa mo tirisong ke kgotatshekelo ka ntlha ya gore ga o tsamaisane le molao motheo yo. Right, so section 8 section 8 ya molao motheo ke yone ne go buiwa go lebilo yone the protection from deprivation of property. Seneng ba se bua ke gore ha o lebella molao ba le phatalela ka boditsha ba ikaegang ka lona ke molao o neng o dira gore ba ga malete ba tseelwe le hatsela bone le ileng gore lone e ne e se le hatsela semorahi e ne le hatsela motho a le nosiko mo go teng freehold land ka jalo ba ne ba tshwantse go sala morago molao motheo le molao mongwe o buitswang go the Acquisition of Property Act. Right. Ko kgotatsekelong ya High Court ba ne ba dumalana le di kgang tse neng di tswa go bo Mosadi Seboko le Gamalete Development Trust. Go dumela mo go ne go lebile gore kana le hatse le ne la rekiwa ke Kgosi Seboko mokgosi ka 1925 mme ha le rekiwa yana go ne ga ntshiwa one mokwalo wa go supa gore le hatse le tsengwa mo leineng la gagwe mme mokwalo o no wa thalosa mo teng gore Kgosi Seboko mokgosi yana o reka le hatse le mo boemong jwa morahi wa gagwe e leng ba lete ha go sena go tsamaya jalo go ne ga ta molao mongwe o neng wa tsena mo tirisong o go teng Tribal Territories Act mme molao o ne o le ka go thalosa gore ga tekeng morahi mongwe le mongwe le hatsela bone le tsamayang go gore ba le ba gore morahi wa ba birang tekere le hatsela bone le ha le tswa ha le ya mahale le tswa ha le ya mahale mme mengwa ya merahi e ne ile ba lete ha molao o sna go tsana mo tirisong ebe go bonala gore mo teng ga le hatsele neng go tekela batho morahi o rileng ga go ka ga tsenwa le hatsele la Forest Hill remainder of Forest Hill 9KO ha go ta go thalusiwa ka le hatsela ba malete molao o bo hetolwa ha o hetolwa yana mo teng ebe go simolola jaanong go tsenwa le hatsele la remainder of the farm Forest Hill 9KO go ha o lebella dikatholo tse di ntshitsweng tse di tharo gona le ya ntha e ntshitsweng ke moeteledi pele wa kgotatshekelo ye e leng Justice Tau ebe go nna le ya bobedi neng e ntshitswe ke Justice Lesetedi a dumalana le Justice Tau le ha gongwe ne ba harologana gale le gale ebe go nna le neng e ntshitswe ke Justice Garekwe e le gore yene o ganana le ka ha ba bangwe ba neng ba ntshitse katholo ka teng mo go Justice Tau go ile ga dumalana Justice Brand le Justice Walia ba bua gore ba dumalana le ka ha Justice Tau a kanokile molao ka teng le ditshwetso tsa ditsereng. Right. Yaanong se leng gore se botlhokwa bogolo yang se se tswang se papametse mo katholong ya ga Justice Garekwe o ileng gore o ganana le ba bangwe ente pele ga re tsana go re bue gore ha batho ba ba kano ka molao ko High Court ba ne ba thalosa gore ba dumalana le Kgosi Mosadi Seboko le Gamalete Development Trust ka gore ba bone gore molao
ko ga gona sepe se se supileng gore batho ba lete ba ne ba dumalana gore le hatsele le nelwe lephata la ka boditsha ba lete ba ne ba dumela gore nya nama le re tshwaretse ke se ba se bua nama le re tshwaretse sebakanyana re ipakanye ha re tang re ipakantse teng yana le tabele busetsa go go rona ebe ba bua gore ha go ntse go tsweletse jalo e ne re gormenta bata bontsha bongwe jale hatsele gormente ebe ba mongathela a ba duela mme mo tsamong ya nako e bo go bonala gore go lo gongwe ebe mongware mme kana ha o lebella melao ye re ntseng re bua ka yone ya Tribal Territories le Tribal Land Act go lebega ile gore le hatsele le tshwantse gore le bolele ko lephateng la ka boditsha eleng Malete Land Board ya no ke re tshwantse gore re bo re nna re le ngatha jana le rekisiwa ke sone se se dirileng gore ba Malete Land Board ba ye ko High Court wa go kopa gore setankana se sa lehatse se neng se le molineng la ga Kgosi Seboko mokgosi se ntshiwe mo tirisong ba kgotatshekelo yone ya High Court ba bua gore kana ha o lebella se ga gona sepe se se supang gore morahi wa ba Malete ba dumetse gore ha molao o le o hetola wa Tribal Territories go tsengwa remainder of Forest Hill 9KO ba ne ba le mo tumalanong ka jalo mo go diragetseng go gore lehatse le letsero mo go bone go sena selo se se thamaletseng ka ha molao motheong le Acquisition of Property Act mme ebile kgang engwe eneng e tsusitswe ke ba Malete Land Board ba ne ba bua gore selo sa ntha kganyele ya Quarries Botswana ene ya thalosa gore nnyaya melao ye e ka hatirisong sente ga gona sepe se ileng gore se hathile molao motheo ka jalo le hatsele le tshwantse gore le bolele ka ha taolong ebile le tshwantse gore le bole tsamaisiwa ke lephata la ka boditsha mme High Court be thalosa gore bone ka go bona ga bone ba bona ile gore moathudi kana baathudi ba kganyeo ne ba sa tsamaisi molao sente ebile ba bua gore ne se kganyelong gore e ne papametse le hapele ga bone ka jalo e ne le bona ba bua ka bothoko ka ha bothokong mo go teng obiter dicta ka jalo be ba bona gore nnyaya kganye ga e batame kana katholo yele ga e batame gore ba e sale morago se ne se le bothokwa ka gore nngwe ya dintha tse neng di buiwa ke ba tsisisang kgang ke gore lona e le kgotatshekelo ya High Court le patelesega ka ha molaong gore le sale morago ditshwetso tsa dikgotatshekelo tse di go godimo ga lona mme tshwetso ye neng ba bua ka ga yone ne ile yone ya Quarries Botswana mme High Court ka ya ka ke buile be thalosa gore Quarries Botswana e bile ne ba ipuela dilo ke hela ka ha bothokong ga se selo se ileng gore sa re tama ka gore go na le dilo dingwe mo katholong ya kgotatshekelo e leng gore e tama dikgotatshekelo tse di kotase ba bua jana e le gore ne ba batla go sia gore ba ska tshwarwa ke yone katholo yeo se sengwe gape se neng se ntshitswe ne ba bua gore kana jaanong kganye se tse rarabolotswe ga go thokege mo molaong gore nna le wena ha re nna re seka selo se le sengwe hela se hedile go dikgotatshekelo e be re nna re se busa gape kgantele dikgang ga di hele mme kgotatshekelo ya High Court be thalosa gore ga o ka kwa rialo ka gore batho ba ba neng ba le mo kganyeng ya Quarries Botswana le ba ba neng ba le mo kganyeng ye e hapela ga rona ga ba tshwane selo sa ntha Land Board e ne e seyo mo kganyeng ya Quarries Botswana e tswa go tsengwa hela go bohelelong jwa kgang yaanong ka gore Land Board e ne e seyo mo teng tota America re ke batho ba ileng gore ba tshwana ba neng ba tsisitse kganye ke kganye sa tshwaneng le dilo tse ileng gore re kopiwa gore re di lebelle re di rarabolole le tsone ga di tshwane right ke batla ba itshwara hela jalo meselelo ka gore you have shared a lot
and I think we should just take a short break gore re tle re khona gore re dintlhatsontshong re di ba pele re le ke go di ipakanyetsa mo ditlhaloganyong tsa rona mme hala se leng gore se a sala ke gore re tshwanna ke gore re lebelle gore kgang ene a buega ka tseleng senjang go le khotleng le tona the Court of Appeal le lona le ntswe leo la ga Justice Garekwe re ke re utlwe gore ke sentle se neng a se ba le khotla pele ka tshwetso eleng gore ene na bona e tshwanna ke gore etsewe kana ka hana akanya gore katholo e ka tsamaiswa ka teng the dissenting or minority voice or opinion re tla utlwa gore ene tla e tshotse eng le gone go botsa gone gore you know ya ka the Attorney General ne ba itse kgang go godimo kwa gore go aka bone how did the court gore high court yone court e ko tlasele yone ho se ha kae ke yona kganyeng gore ke re tsweledisa 3500131762818885 ga ile gore ona le khatlego mo molaong ga ile gore o eletsa go itse gore dikatholo tse di ne di bua direng ka mo gongwe ke di page hala tse di seng kana ka sepe ke mokwalo ene gore mo gongwe go tlhokana le gore mongwe a go thuse. This is why we're here and this is why we're having such conversations, so do stay tuned. And also ga ile gore o eletsa go latlhela sengwe 76281885 ke ngwe nomoro ene gore ka idirisa gore be re ka buisanya. What do you love about Botswana? Is it the beauty of our unmatched sunsets and the feel of the wind when you cruise along our mighty rivers? Is it the hustle and bustle and the dazzle of stunning city lights? Is it our unique flora and fauna? Or better yet, the thrill of our endless sand dunes? Whichever one you prefer, there's a Cresta Hotel waiting for you. So experience true African hospitality at any of our Cresta hotels across the country while you explore the best of what Botswana has to offer. Call 0800 600 600 for inquiries or book directly on www.crestahotels.com. Bona Botswana jwa rona and experience Cresta Hotels. Cresta Hotel, where one smile starts another. I think that is so misplaced. Play what twice? I think we should have our conversation twice. It means to say. But anyway, let's get back into our conversation. 2:39 kina kwa rona jaga ksupile gore tsatsi la gompieno ke buisanya hale mme bonolo selelo e leng gore re nna re tla re bua ka dikatholo tse e leng gore ne di tisitswe ko makgotleng tsatsi la gompieno re lebile particular one might say a popular judgment e leng gore e ne ntshitswe ka ne leng go hale March 7th of March I do believe ne le gore ke katlolo le gore ne ya ntshiwa ka lone letsatsi leo me ne go nna le mantswe a ile gore kana lentswe le leng gore ne la ganetsa se leng gore ne se buega mo katlolong yone yeo e lentswe la ga Justice Garekwe yanong re batla go tlhaloganya go gore what did this minority opinion say? You know, because re batla go dumela gore kana re bua ka baatlhodi ke batho ba ileng gore bana le go kanoka puo ba kanoka tsotlhe tse leng gore di tsitswa pele ga lekgotla me jaanong the reason why you do have a bench entsenyalo gongwe le baatlhodi bona ba le batlhano jana ke gone gore go nne le you know how tlhakanya dipalo go nne le katholo gore se ka gana stalemate e hitisiwe kana e ganediwe jaanong ene o na ganetsa mabaka a gagwe nele pele ga re tsana ha mabakeng a gagwe kgang e ileng ya isiwa go godimo go kgotatshekelong ye ya Court of Appeal e isitswe ke moeledi mogolo e leng Attorney General e le gore ga a itumelela tshwetso ene e tsero ke kgotatshekelo ya High Court ka gore ne ba bua gore molawana o neng mo tsenya lehatshe le la remainder of the farm forest till 9KO mo teng ga tsamaisong ya land board kana ka boditsha ga wa nna sente ebile o dira gore batho ba lete ba bo ba tsetswe lehatshe la bone kana dithuto tsa bone mo go sa thamalang ka ha molaong ka gore ba tsetswe ka dikgoka mo go teng compulsory acquisition ka jalo ba bua gore molao ga o mo tirisong ka gore o hatha molao motheo ebile be ba neela
ba gamalete le Kgosi Mosadi Seboko ditshenyegelo mo go teng costs including costs of two counsel. Ya no ha kganyi e thatolosiwa isiwa go kgotatshekelong ya Court of Appeal ene ya thatolosiwa ke moeledi mogolo e leng Attorney General ka maswabi ba le phatala ka boditsha le bo Mosadi Seboko ba ne ba rile ba tsisa ya bone cross appeal mme ka maswabi be ba sa khone go itsenya ka nako be ba kopa teseletso ya go tsenya mme go le ba ga ba na ba sa khone go supa mabaka a gore ke mba le thari ka jalo di cross appeal tsa bone be di sa tsengwe mo buikwelong ja bone gore ke mba re kgotatshekelo ya High Court ga ya ntsha tshwetso sente ba moathudi mogolo ne gate moeledi mogolo ne ba bua gore kana selo sa ntha High Court ga ya dira sente ka go sa sala morago katholo ya quarries Botswana ibile ga ya dira sente ka go bua gore kganye ga ya rarabololwa ka yone kgotatshekelo e neng e reditse kgang ya quarries Botswana ibile kgotatshekelo e ne e sa buisenta go supa gore molao ga se o thamaletseng kana o tsamaisana le molao motheo mme se neng se sala go bohelong go gore kgang e ne le gore a le hatsile le santse le tshwerwe ke ba malete ele freehold kana ke la hatsele e leng gore le tshwantse gore le boletsa maisiwa ke land board ka ha molao wa le hatsela semorahi ya no ba bangwe ba Court of Appeal ba ne ba dumalana le tshwetso tsa ya High Court mme ya ka re buile motho o na le mongwe hela o neng a sa dumalane e leng moathudi Garekwe o simolotse ka go thalosa gore yene o bona ile gore kgotatshekelo ya High Court e dirile molato ka go bua gore ga ba tamege go sala morago tshwetso ya quarries Botswana ntswa tshwetso ye e tswa go Court of Appeal e leng kgotatshekelo e kgolwane mo High Court o thalositse gore lebile High Court e dira yana ne ile ka go ipitha ka monwana e re nnyaya kana selo se ne se selo se ileng gore se beilwe gapele ga kgotatshekelo gore itebaganye le sone bogolo jang gore a molao o ka ha o tsamaisana le molao motheo kana nya o ne ibila nankola gone mo katholong ya quarries Botswana a bua gore ha o ka lebella ha go lo ha ene se kganye neng le gore batho di ba heta ka yone hela ke kganye ileng gore ba ne ba ilebile na le mmoko ba tsaya tshwetso ka jalo High Court e ne e sena teta ka ha molaong wa rona re libile gore molao wa rona ga o batla gore kgotatshekelo e kotase e be e simolla go tilatila molao o thamaletse o tswa go godimo ka jalo ke libile mong ga ba dira sente sa bobedi a ba tswalela ka go bua gore kana ga gona o poganetsang gore le hatsele le rekilwe ke Kgosi Seboko mokgosi mme kgang ya mang ke gore a le hatsele le ile la nelwa le phatala ka boditsha ka ha go tshwanetseng ka teng ka ha molaong kana nnyaya a ba bua gore na ka go le bagame ke lebile gore kana Kgosi Seboko mokgosi o na le ele yene kgosi na kwa teng ibile e ne ile yene modula setilo wa lephata le la ka boditsha e leng malete land board mme go na le di minutes kana ha go kwadilweng teng ba ne ba na le dipuisano go buiwa gore nya a re yeng go moraheng wa ba malete gore ba dumalane gore le hatsele le hetolwe e nne le hatsela semorahi go tsweng go freehold mme ibile le tsamaisiwe ka ke lephata le la ka boditsha a ba thalosa gore ha go dimo ga mong o ka lebella gore dilo tse di a tsamaisana ka gore ha go ntshiwa molao wa tribal territories o bona gore le hatsele la remainder of the farm forest hill 9KO ne le se mo teng mme ha go sena go ntshiwa tumalano ye ko land board gore ba go bua le morahi le ha go ne go sena bosupi jwa gore a mme morahi go builwe le one go ne ga ntshiwa molao
kakanyetso o ileng gore o no o hetola molao gore o tsenye remainder of the farm forest hill 9KO mo teng ga lehatshe la semorahe a ba bua gore ebile ha go dimo ga mong ha molao kakanyetso o sena go ntshiwa ko parlamenteng o nne wa ya ko ntong ya dikgosi gore ba o lebelle ba bona gore a ba dumalana le one mme ko ntong ya dikgosi Kgosi Seboko mokgosi le ene ne ile moeteledi pele teng ntu ya dikgosi bothe gate unanimous bothe ba ne ba dumalana gore molao kakanyetso o tsengwe mo tirisong yaanong ha go ntse jalo o be molao wa go hitisiwa ko parlamenteng o tswa ko ntong ya dikgosi a mme go katwe ne go sa dumalanwa ka gore go lo ha motho o ne a le ko godimo le ena ha na sa dumalaneng ka ba buile ko lephateng la ka boditsha ko eleng gore ne ile ene moeteledi pele le ko ntong ya dikgosi ko ne ile ene moeteledi pele ko go dinankola di le dintsi yana ba bua gore ke a utlwa gore Kgosi Mosadi Seboko a re o na le motona nako ya teng o ntshitse di affidavit kana mokwalo a ikana le ba bangwe a bua gore nya ne se maikaelelo mme a re motho o ne ngana le kgang ana le kgathego ebile a tseneletse mo teng ke rraagwe Kgosi Mosadi Seboko jaanong dingwaga tse dintsi tse di sena go heta jaanong Kgosi Mosadi Seboko o tata go batla gore bolella gore nya se neng se diriwa nako ele neng se sone ke re tshwantse gore re sa sa se buang gompieno pele a ba re nya yeo ga ke dumalane le yone ke dumalana gore ha go hetola molao o go tsenwa mo tirisong mongwe le mongwe o ne a thaloganya ebile o tsenya mo katholo mekwalo e neng e thalosa gore go lo ha go a hetola lehatshe le e nna lehatshe la semorahi le le ta tsamaisiwang ke lephata le la malete land board ka jalo ga ke dumalane gore lehatshe le le tsero ka dikgoka mo go teng compulsory acquisition ke dumela gore go nnile le dipuisano ebile morahi wa ba malete ba dumetse gore lehatshe le le hiwe land board gore land board e kgone gore e le batsamaisetse ele the minority opinion the minority Justice Garekwe opinion ya ga Justice Garekwe okay 249 mo Duma FM motho mo music ga le gore o ntse o tla o reditse se buang ha ke tsela gore o tlhaloganya botoka gore katholo e ne ena le di karolo tse dingwe gape gore mo gongwe katholo go atlama gore be go nna le mokwalo e leng gore o supa yanong gore no nna nne ke ganetsana le kganye ka gore e be e ha moalone o jaaka ntse re utlwa meselelo a re ha matlhasedi ya yone kganye e leng gore ne buiwa ke Justice Garekwe mme wena le wena re batla gore o nne le seabe ga le gore go na le ha o sa tlhaloganyang teng o tlo re bolelle ke dipuisano tse e leng gore o tla gopela o ne ra nna le tsone jaaka ne tshwetseo kana katholo e ntshiwa ka di 7 tsa March mongwe a ba ile gore ne ra bua le bone e ne le moeledi Retshia Morantau ne le motho e leng gore na eme ba ga malete no keng ka yone kganye ka bokhutswana hela re tle re utlwe se le gore na se bua kanyeng ne go high court go ile gore go high court e ba le tene ba ile gore nna nte kana puso le go ya la go gore ba phile ele gore go high court ne re tshwetso yone ya gore le ha tsile le tsere mo balete ba ne ba ithegetela ha se ka 1925 ba tselo se le Kgosi Seboko mokgosi ka 1925 ba re ka lona le fatsile la farm forest hill 9KO ka madi bana ba le ka madi a kana ka 3,000 pounds sterling 1925 gore gore ya ke la tla bone ka se di ga tla ba so ke tsa di tshwanale di kana kwa teng ke la bone le ba lete ba iteke ka madi jaanong tshwetso eno gore tsero ke makgotla ya go ra eng mo lehatshelo le leng gore go buiwa ka galone le mo go bone hela ile le morai ba le ke morase hela ka merase eno ba ba ditsi title di e setse ka ka se go etele di pele ba bone le managiwa ke Mamalete Development Trust e le go la bona lone le moteng ka kgang ba Mamalete Development Trust yone no go ntisa go le manager yone tsa ditshwetso. Engage with us on WhatsApp on 7628185 or SMS 16616. Right, moeledi re Retshia Morantau a re ha tsone dintlha
dintlhakgolo tsa yone katholo yone eo mme tla re wetsa jaanong kgante jana hale e be re utlwa ka hane Kgosi Mosadi Seboko jaanong ena tsibogela phenyo ne on a na le hokoleng gore na le bua le rona on the sidelines of the court proceedings or the court decision that was made. 3500131 Duma FM hello. Ke tshomana te kokoko. Nta trimela. Nta te ya no nna ke botsa potso le ngwela mo moitana peng go gore. Ga ke re polasi ya mpoene polasi ya ba malisi. E tshwana hela le ya ga resimi ke le nya ga re magangampiko. Ga ke re ke yone go teng freelance. Ke tsone tse di tshwana le tsoko Franciscan tse di sa gongwe. Jaanong mo ba le teng go ne nne tse wa ka gore nka gore ke Batswana. Jaanong ha ile Batswana e unwa ke Motswana yo a tshwana le baliti. E go tsewa hela ne batho. Ke yone nne le gone hela nne ke go patlhaloso ntseng jang. Tla go leboge motsadi re boela mo puisong ya rona meselelo gore kgang e leng gore ke mang e ne le gore a lehatshe le letsero mo baleteng ka tsamaiso kana go tlhoka tsamaiso e le gore ba bangwe ba bua gore lehatshe le ga la tsewa ka tsamaiso ka gore le ne le santse la dimilwe lephata la ka boditsha e leng Malete Land Board gore le name le ba tsamaisetsa ba ipaakanya mme ba bangwe ba bua gore lehatshe le ga la tsewa le tsero ka tsamaiso ka gore ne se go adimiwa lehatshe e ne le go nela lephata le la ka boditsha lehatshe ke sone se o boneng molao o ne wa hetolwa pele go tsengwa lehatshe le la Forest Hill ka gore pele ne le sa tsengwa mo teng yaanong morahi wa ba Malete ke bona ba ileng ba ya go lephateng le go government ba bua gore nya re batla go hetola lehatshe re le ntsha mo freehold re le isa go tribal land ke tsone di ngongore go tse di leng teng mme kgotatshekelo ya Court of Appeal e ne ya dumalana gore lehatshe le ne la le ka go tsewa ka ha tsamaisong e sa thamalang ka teng ke gone mo ke buang gore Justice Garekwe yena ba harologana le bone Court of Appeal ne ya tlhalosa gore ka ha dilo di tsamaisitsweng ka teng rona ka ha re bonang ka teng go na le nako eneng ba Malete ba rile namang le re tsamaisetsa re ipaakanya mme ha ba sena go ipaakanya le ha tsebe le busetswa go tsamaisong ya bone ke sone se o bonang gore mente na kgona go ngathelwa sekidi sengwe a ba se reka ka madi jaanong gompieno le batla gore le bole re molao o ne wa hitisiwa gore le gape le batho freehold land ya bone ga re dumalane le seo okay it is 2:54 re tsamela go bukutlong jwa puisong ya rona mme jaanong jaaka ra tle re botse gore what impact might this judgment have on mo go rona re le Batswana kana mo go sepehela re lebile gore mo gongwe a kere no bua gore ne go na le yone kganye ya dikhwarie e leng gore ne go ka adimiwa molao teng kana legal principle teng gore be anong di kgang tse di tlang ko morago tse di tshwanang le tsone tsele ones which have similar legal facts e be go ka diriswa principle hela yele e leng gore ne dirisitswe ko kganyeng mme jaanong ha katholo tse di ntshitsweng kana katholo e kgolo kana the majority opinion yone ya majang dilo go empele ya ke tlhalositse mo marenyaneng tota dikatholo tse ha o di lebile tsothe di le mmogo o di tsebetsa tsa tsone o ka re di 200 yaanong mo teng konteng ga go bua ka kgang tsa lehatshe go na le dilo dingwe tse dintsi tse e leng gore ba bua ka tsone ga go ta mo dikganyeng tsa semolao ha o e bala o bona botlhokwa jwa gore o bona o na le mokwalo o supang gore eng keng ka gore selo se e leng gore se nnile sone mang mo kganyeng e ne e le gore a morahi wa ba Malete ne ba dumalane gore lehatshe le e nne tribal land be tsamaisiwa ke lephata le la Malete Land Board kana nya
se sengwe gape ke gore ba thalosa ka ha di tsamaiso di tshwantsong go nna ka teng ha go ta go dikganyeng tsa go dira melao bo di consultation le gore ntu ya dikgosi tsena ha kae gore ba tshwara dilo tse dintsi hela thata ha go ta mo dikganyeng tsa semolao ha go dimoga gore ha o tshotse selo se go teng title deed o khona go bona gore go mo ga title deed go botlhokwa jang ha go ta mo dikganyeng tsa selehatse le gore ha o itshwere jana ga se gore ke yone mang wa selehatse motho o khona go ta a ba bua gore le ha o ka tswa o tshwere title deed ye mme la hatse ga se la gago a ba ntsha mabaka gore ke eng a re le hatse ga se la gago right gona le molaetsa ke wa re I think one important issue that comes from Judge Garekwe is that she was not disputing that originally Bagamalete bought the land, but that the land was later given to the land board. I think the latter is a point probably many missed. O bua nnete ke sone se Justice Garekwe na se bua o buile gore selo se se dirileng gore molao wa Tribal Territories Act o hetolwe ke gore ba malete ke bone ba ba isitseng le hatse ba lenetse land board ebe ba re kopa go lenela le hatse le gore e se ka thola nna freehold nne le hatse la semorahi Okay, it seems like that has piqued the interest now of other listeners here. Duma FM Uncle Tsofta Motsadi ke ga one mo kae ke go amogetse J nyane ke re ke le bogenne felelo ke re a tshware hela jalo mme o ruta molao kana ga re itse molao mo Botswana re le bandira le ke le o ruta sentle ka Setswana mme o ne ke mo leboge thata ke re a tshware hela jalo a tsela re futhi le ke le motho ke ba thata bo mme ba melao yana kante ke ba thai le ntse le bonolo thata ke batla go mo itse thata mme ke ra gore ne ke re mo nte go hele ka kore ke a go leboga G ya o reditseng khonne wena o tla go kgwa dikgaba Duma FM Dumela se ntate dumela ke bidwa sa ma bro ke go amogetse Mosupologo mo ga mene ke batla go botsa mme go gore phapogo mo pusong ya go aphila e ka be le hakae ha ile gore puso ene e hapogile sa start gore e sentse madi a setšhaba ka go aphila ha ile gore puso gape ene tlhamaletse mo go aphileng ga yone e ne tlhamaletse ha kae mo ile gore gone go le maleba gore e be ka kgona go aphila khisio a ke tsara ka tlhaloganya nyame ke a go utlwang khonne ke a leboga yes I think essentially the listeners just asking for on what grounds really ba ne bana le maitsetsepelo ele the Attorney General's office gore be ba isa kganya bone ko le khotleng le tona ke ra gore was there a foreseeable win here for them kana nong ka hai botsang ka teng ke gore Botswana e le bone ba ileng gore ba duela makgetho le bone ba tlo go kgatlhegela go itse gore dikgantse ga di isiwe ko pele jana go sena tumelo ya gore bangwe ba ka henya ke tata gore menta ka henya kana puso e ka henya ta ke beja nte ke simolle ka go leboga tota re le ka bojotho go tsisetsa Botswana molao ka Setswana gore ba le ka go tlhaloganya yanong ke lebogela mahoko a lona mante mo kgannyenye tota gore ha ke le motho ke a kgotatshekelo bogolo yang ka gore mo kgannyenye kana puso ke yone go getswe mo teng kgang itsisitswe ke malete land board e be ba gogela puso mo teng puso ha e tsena yana e be ka no ka kgang e be re tsore keng kgang ye ke kgang e leng gore e na le mosola ibile re tshwantse go e rarabolola ke la bobedi ta kgotatshekelo kana ne gona le kgang ya quarries yanong e buile gape kgang a go re bona gore mathata keng yanong kgotatshekelo e be e tswa ko high court mme ga kologela gore katholo ya quarries ke ya court of appeal mo gorang gore go a tlhokega gore kgang ye go sa kgathalesege gore ke mangoneng a tatega e ko court of appeal gore court of appeal e khona go ala kgang yanong gore ka gore go tsisitswe kgang la bobedi re ne re na le katholo ya quarries kante molao one sente wa reng
ke sone se le bonang ha godimo ga puso le ba ka boditsha ba malete land board ba lekile go tsisa cross appeal ya bone le ba ga malete development trust le Mosadi Seboko ba Kgosi Mosadi Seboko ba lekile go tsisa appeal ya bone gore hela bone ba nnile thari ka gore ne re tlhokega no go tlhokega gore molao o thatsege mongwe le mongwe a itse gore kante go loga gate go diragala sente ka lehatshe le la ba malete right e se tsirisile nako meselelo me ekeletso ke gore bo nga tshwana le rona ka ha batho ba ka go tlhaeletsang ka teng ga ile gore gona le sengwe se ile gore ba se tlhaloganya ba eletsa go se tlhaloganya mo go tseneletseng gongwe ba go tshware go bothokong so your contact details or platforms through which people can further engage you. Ke bonala mo maranyaneng Facebook, Twitter, TikTok le YouTube go ke bitswang Botswana Thinking Law go eleng gore ke amogana di kgang tsa semolao ka sekgowa le Setswana. Yeah, bile gona le mongwe ha bua gore wa go followa tota o rata content ya gago tota ebile o setse le mongwe o like ileng page ya gago so yeah for the next week do you have an idea gore ra go bua ka gae ga ke ga kologelo ka ra go bua ka is the pension fund katholo ile ya pension fund itse modimo le go itse modimo ke belaela le yona go itse modimo versus go itse modimo kganyeng gore ne sa tswa go atlholwa boshweng jana yeah so ke yone le gore ke dumela gore ke yone ga se yone ba tla utlwa ka rona gore rama but thank you so much meselelo re tla kopana gape mo bekeng e tlang mme ne ke eletsa gore ke lesie ka tshwaelo ya ga Kgosi Mosadi Seboko morago ga gore katlholo e bentshiwa on that very day ona bua a riana Kgosi Seboko lona maikutlo a ha kae morago ga gore bogorolwa gore kgang le hentse maikutlo tota ka go godimo ka boitumelo mme o itumela ga rona ga re le ba le gore re tshwana go re le boge bone Botswana ba kamaletse ne ba emeka dinao ba emetse seleng sa bone ba emetse boammaruri mme mo godimo ga mo e dumela ke re tlhaba Botswana le yone bontsi jwa batho ba ne ba tlhaloganya kgang ne ba re menoteng ba bangwe ke ba ne ba batla go utlwa gore ga teng go tla nna le tiro e hapegileng ya go rolela morahe jaanong kganye ka ha le tsamaileng ka teng gore le bone ba itlhaloganye gore go rae mo go bone go tsela re boela go bone go ba le kutsa gore re tshotse judgment e dileng gore tlhaloganya sentle gore ya rae mo Batswaneng ba kamaletse mme ke ba ke re tsone thulaganyo le gore tlo tsana gore re bale re tlhaloganye ba bueledi ba rona ka ntse ba re emeloteng ha re sa tlhaloganye re ba utlwang re boele ko moratseng go tlhalosetse sentle gore go raeng ka thuto ya bone monate wa kganye go gore tota le hatlile la moratsi e ntse le lefatshe le ba ntse ba dirisa ka nako yotlhe ka gore le ga nne go tla kibela tsewa a go se se sa dirwa gore ga tla tseleng le tse go ntse gore ga temo o le go parlamenteng le wa buiwa se ba le bona ba ntse ba tsitse ba itse ona se ke la bone ba le dirisa ka ba ratang ka teng